Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Anata ko na yan? Tatay Sixto. Ulitin nyo man. Amo ka tinga na damag. Kadagsalut-sudak kumaping harod nung damag ko tata. Ni Annabel nga girlfriend mo, nga anak ni Cosme, kadagda ti kotse, nga nang pasyar kang kuwana idrabi. Mr. Fernandez kano tinagan na. Kat kas lamang mangig ko, kada nga Mr. Fernandez, kursunada na ti girlfriend mo. Dagabot agsapsapul ni Tata Cosme, ni Cosme iti mayat nga mang pabasa, iti anak na. Iso? Ti? Hindi nga Mr. Fernandez, kit isot mang pabasa ken ni Annabel. Itian nga rason. Kit kahit na nga ron nga tulungan. Kalikagom nga ron ni Cosme nga makapagturbos ti kolehyo ni Annabel tapno makalibas na iti kinakurapay. Ano sikat ipagtungpalan ni Annabel, slawang kano ti naranya nga masagbayan, ti anak ni Cosme. Agagagatang bata. Ado matarakan ko nga dingon. Ado timulak nga nateng ken protris. Kas makita nyo, agbangbangkakak. Nga mawamat ti maurnong mo ka na o. Ta mapamat amin kininanang mo nga sa gitna. Nabit pa nga gapom iti ospital ang kati. Iso nga saan kamat nga mapagbasa. Gapota, ninanang mo ti paggasgastusan. Kata na ti subad. Ti panang paadal ni Mr. Fernandez ken Annabel. Pagsaritaan nito kidi Ang mga met no pagbalinin na nga sugar daddy na dahil nga Mr. Fernandez. Saan nga mabalin dahil tatatas gusto? Masapur nga agsarita kami ken Annabel. Agsarita kami itinalapat. Tingkay nang igan, papagayam. Kahit may salay nga paset, dahil pagkasaritaan ni Freddy, wano Rafi, itilawag sini, ngayon tayo pinauluan iti aggaagaw nga ama. Allah, kaslam mo yun, aggaagaw nga ama. At madamdama, hintay ito ituloy. Ito yung pagkasaritaan ni Rafi. Ito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like, kinuhang ka pa nagpalo. Ito yung page ni Paring Ray, paki-palo. Kaya mas pagaligan tayo itinto YouTube channel, tiking kabakabuyaan. Ito yung video tayo. I-share yo, i-like yo, sa kay ag-subscribe. Iti page ni Paring Ray, ng Ray Fiesta, Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ito pagayam, iti ag-subscribe kayo. Ito mananti ko na. Diyan, nagbaliw manan. Agsabali-sabalit dito Facebook. Saan mo makita talaga kita balbaliw, di ba? Okay. Dagi naman ngagbibuya, paki-share please. Sharing is good. Di programa tayo. At i-share ko man at kapsat kang gayam. Dito pagkasalitaan ni Rafi, kahit may kadua na ka na. May Martes ita. July 1st, Wednesday. Si Kamat. Wednesday yan. Aywa na. July 1st yan. Wala tayo kadanta. July 1st. Ayan. July 1st. Munang aldaw ti bulan ti July 2026 may kataluno ka dato nga pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti July. Best letter of the first week of July tintay i-search
Iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencio Award, The Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Ken ti program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Iti pa nagmatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadag iti agkakadakkel a premyo. Imagine, in cooperation with Yum 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 Letson, Special Letson Pork Belly. Pakinggan natin ito. Ito na. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalorlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalorlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalorlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Hindi man dengan datoy panagyaman, ken panangawis kada kayo, datoy 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencio Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip, dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Ayan, nanggangan nyo madadya, pasurat kay kadagiti writers, inawad ng sarakan yung writer, wano handa masango, siya kontakin nyo, wano saan kat ni Mayang. Tani Mayang tinangisurat, ti pakasalitaan ni Marieta nga manang na. Ngayon nagbalin nga best letter of the month of June, isot 6 grand finalist tayo. At atayon ti bulan ti July, agsapol tayo ti 7th grand finalist tayo, ag-search tayo, kapsat. Okay? Nagidag birthday tangal daw, hindi man irapin nga kablawan. Yan, sakbay nga tayo ituloy. Dito pakasalitaan ni Rafi, itilawag sili, ngayon tayo pinauluhan iti agga-agaw nga ama. Nung mabuya yung ita dito buyaan yung tumitlang ijay, lagip tinapalabas, into no 12:30 ng kanang talas 2, iti ba, DCJC Action Radio, tapos nanti kasta, tapos binas, iti panakaibasa na. Tado ngamin patikim lang, patikim, pasimsim. Happy birthday itangal daw kini Amara Ameti Gray, dati anak ni Rosemary. Tayo may sa karagiti apuko ng Kabagis Benson. Itangal daw, anong paalam Amara? Happy birthday ken ka. Kasi naman happy birthday kani Lucena Sahagon Ignacio di Barangay 38 Sangil, Bakaray, Ilocos Norte, from your anak Jerry J.G. Ignacio. Kasi naman kani J. Gia, kani J. Giere. Ada J da amin. Si
In advance, happy birthday kini Odi Pascual into Nibigant dita Hawaii. Kasama tayo ni Nelly Valenzuela from your daughter Devora iti Singapore. Kasama tayo ni Joyce Ann Asido iti Tuburan Bakara from Lovingly Yours na Kakal family iti Tuburan Bakara. Into no July 3 met kan 18 advance happy birthday kini Ana Flor Vela Rosso kan Isagani Balcobero. Dagitay anak da Janet kini Kilio Balcobero. Di na Barangay Sawang, San Juan, Ilocosur. Sawat yang kini Jake Peralta Nunez iti Sumader, Batak City. From your mama, Jessamine Peralta Nunez iti Amam Jordan. Kita birthday tanggal daw, kinmasangwanan ngal daw kapsat nga gayam. As paset iti hindi pa nagserbi di programa tayo nga ababa lagip dito yung Ray Fiesta Sentenced Award page. Ang birthday pa into the July 4 ni Julio Edra di Barangay 21 Bubuos Sulsuna from your tutor Jessica Edra. Nagpapanangatan ni kiti singers na yun. Kumusta kayo? Ni Milagros Ruiz Padilla into the 5. Ano pang alam? Kasin Mila, Comadre Milagros Ruiz Padilla dito Sitio Lubot West Talingaan, Lawag City into the 5. Kasama tang ni Aida Ruiz Casil. Kaanakan tayo. Di Barangay 40, Balatong, Lawag City, from your loving daughter, Michelle Casil Badua, iti Vancouver, Canada. Ayan, kita birthday ita, hindi masanguanan ngal daw. Hindi nga rin din ituloy, kita madamang agbibuyan. Ayan, ito yan ni Noraline Perdido Tamalay. Noraline Perdido Tamalay, ni Erlinda Estabilio, ni Erlinda Pante Rosete, sabi tayo ni dadumapay nga mga agbibuya. Iti live tayo dito yung page nga Ray Fiesta Sentenced Award nga na-share iti dirma ng naming nga page and share comment 10 caps at yung gayam. Ulitin, alapay minas tumot lang yung kay Boyain into no Aldao 12:13 karati alas 2. Iti program at nga lagip trapalabas iti Action Radio TCJC Lawag. Patikim lang dati, patikim, pasimsim. Ituloy nga rin nga ibasa ti pakasalitaan ni Rafi Ganapoluan. Aggaagaw nga ama. Tuloy tayo nga ibasa. Ni? Dataan eh. Manong nami may saak nga bastardo anak-nak ni nanang ko iti kinabalasang na. Namin ado idin nga salsulod-sudek no sinot amak ngem di na maibaga. Nagradwar klaang iti high school da kami kini Annabel nagkakaruba kami. Ada idin relasyon mi kini Annabel idadda kam pala iti 4th year high school. Agbangbang kagak manong. Ti makadakas no adda paglakwa kada maurnong ko. Iba pang kumut itaray ni nanang iti hospital no kasta nga sumro ti sakit na. Mas asyanak ken kuha na manong. No kumadadak kala kwarta maipaagas ko maisunat ti espesyalista. Dadat ko nada. Ngayon nung kasta, nga doornong ko, di mat umanay, para iti espesyalista, manunaymi, kat nagngina, iti agas na. Kasta ko na itay, manunaymi, ni Tata Sixto, nga isot pang ipanak, iti matagtagada. Kat na ibagana, manunaymi, nga, adda ka namang paspasyar kini Annabel, nga, agnagan iti Mr. Fernandez, nga isot mang pabasa ken kuana. Sagbay dayta, manunaymi, na ibaga idi ni Annabel, nga kayat natagbasa. Nagsabsapul di tatang na nga tatakos me iti mang pabasa ken kuana. Ket napasamak. Amon pwede napasamak kada kami kina Annabel manon naming ada iti kundaway nga agin inarakop kami nga agin inagek sa ko ibaga nga ada ko mapasamak kem san na kayat. Diyak mo mabali nga pilitan. Ngem iti day nga gundaway manon naming padagsalita mi kini Tata Sixto iti bangkag ti sunukate agad kadua ka mang istimar kadagiti taraken ko lamas ken taraken ko nga dingwen ken dagiti mulak nga nateng manon name. Iti ba nagawid ko na ibagak kininanang ti amin Mr. Fernandez ko lang. Kunanan. Ama mo yun? Saan? Sabi ko maama mo. Anat first name na.
Jack mo na mo. Jack mo ta sulutsut kini Tata Sixto. Iso kano ti, mga asawa, ay mang paadal ken ni Annabel. Nagkursunada ni Annabel. Nanang mandanagan mapukaw ko kadi, ti babae nga patpatig ko na unay. Di kay kadi nagkinari, nga oraan at mapaspasamak. Ori nagkinari kami. Madlaw ko ang kasla talagang interesado unay ni Annabel. Nga agadal. Kasanon no, masisirap iti kwarta. Uno natatakos masisirap. Kinpilitan na ni Annabel nga makirelasyon kini Mr. Fernandez. Bahalo ka no. Yun na siya nagsasalita kay kina Annabel. Dabiit pa panakanak. Mabaling ka din nga. Nagbante ka balay dito balay. Uno, mabalin tapat nga isara ti balay. O babae nga takawan da. Tayong ka pa siya rin ni Annabel. Tapno makapagsalita kay nga na siya. Kasta nga rod tinaramid ko manong nami nagdigusak ka nagrubuhat. Ini, tamasabat ko manin ni Tata Sixto. Pamanang, nagpasya rin ni Annabel. Tata, pagpagisuuna nagpaabagatan ni Kusme. Kahit nga so, nagmay sama ita ni Annabel sa dyan. Alam mo ti bulibul mo barok, tapos di kasi takit ore sa balin to ti pangasawa ken ni Annabel. At least, naramanam isuna. Nakalukat tiri daw manong name simbre ka inderkeb ko sa ko inlak ket nakigtut manong name ni Annabel. Rafi? Hay. Abay may ka. Di ba? Napimpinas ko man no. Pidya ta bangkag. Dito latan. Awan ni tatang mo saan ka din? Awan. Adala pa na. Medyo mabayag siguro. Lipas to pangaldang magawit ako na. Kadigdigos mo sa. Isong nga nga dati sa ako ti Salming. Balik ka di nga. Rakopin ka. Uy, Rafi. Anak ko kadigdigos ko. May iliwak ka na kinibibig mo, Annabel. Rafi, tiyakpay kaya. Nabayagin yung pagbagakin ka, tiyakpay kaya. Itan. Tawarin mo adantun sa bali nga mga asawa kang ka. Ano tatang magbagam? Ni Mr. Fernandez, ha? Ni Mr. Fernandez lang di bang pabasa kanyak? Nalpasin titulag. Gada na ti, supapak na. Kaya, alat supapak na, apin ka pagbasahin na ka ni Mr. Fernandez. Rapi, awang ka dito pa nagtalik mo kanyak. Siguro, inikan na kayon ti kwarta. Nitatang tinikan na. Kitsi ka. Nitatang matinang Ted. Di ba likas lamat lang inted ni Mr. Fernandez ti kwarta? Ano? Nitatang at imawat. Ano reta kwarta? Paggatang ko rin masapsapol ko. Paggatang ko tirawatag. Katuhin, ikan na ka ni Mr. Fernandez ti kwarta. Ti supapak na ti amin-amin mo. Saan? Nangakas na tulag. Anak kong pambara ni Mr. Fernandez ng gastos. Balo isuna. Kahit napintas ka. Annabel, kahit kung adan mapasamak ka data. Rafael, hangarog na ito'y iti kwarto. Kaya wala nakabilit ang iti kwarto. May kangarog. Sinaglot ko manong naimi kalbasan na siyempre kami iti silid na inlak ko sa ko'y paida ni Suna iti kama. Kat saan nakanarigat nga nangikat tiarwatek kan tiarwatek na. Kat namin pinsanin manon nemi nga naidasar ti amin napakabuklan ni Annabel. Kat kasto na hindi pa nang digos ko karagid kakabara nga agke. Tadagin ibibig na. Ito tingnan na. Iti barokong na manon nemi. Oh, Rafi. Mapasama ka na, Annabel. Mapasama ka na. Oh, Rafi. Rafi.
Wen manong nemi namin pinsan ni kotak ni Annabel. Iti panunot ko manong nemi siyak mentlaing tinangdamo ken kuana. Ket ore agbalagi di nga Mr. Fernandez nga mangagaw kanya ken kuana. Anan ore nga sakit tinaken ko. Ngem no babalin ko mama manong nemi ket da kami kamatlaing ken ni Annabel. Oh, Annabel. Rafi. Mapanak mo ng Rafi. Oh, Inondawayan mi, ti awan makadisturbo ka da kami, manong nimi, ta uret ako nana. After lunch to, kalupay lang sumangpet ni tatakos mi. Tatakos mi. Uray paasawam itaniti sa bali ni Annabel. Tagtagi ko kung kit no ulit-ulit. Manong nemi naragsak kag adimteng dito balay. Apa yung naragsak ka? Awang ka din problema kini Annabel, anak. Nanang, natagikwa ko na Annabel. Haniya? Kat numaamon dati ni Mr. Fernandez. Kaya't napay nga ta. Hindi mo din na magkengkuanan no anat first name ni Mr. Fernandez. Ano tayo ni pag-aana? Kanagdagan na dito just taluad na nga Rudy Fernandez nga artista. Rudy Fernandez. Anat lang anak ano? Guwapo. Tada, pagkakaingasan nyo ko na naman kanya. Anak. No, adadigiti gundaway nga, pumasyar ni Mr. Fernandez itayan da Annabel. Kahit kung mapanta. Abay nang. Kitamun ta Ngamungan mo talagang nga agawon na ni Annabel. Kitaramida na ti amin na pamuspusan. Anak, dandanin masungbatan. Tikang kanayon masalsaludsutin kanya. Ay, nita kayo tumasawin. Mamam to, anak. Nadamag mi manong naming at dawanin ni Mr. Fernandez kading karintarmi tinangan kininanang. Hindi makapangan kami, nakatubrasak kami na intan anak. Intan. Anang, anin dito ang perparik na kanya. No, anyaman dito ang perparik na kanya. Posible ang mapasama. Anong nimi at dada, kinitatakos ming agsarsarita, iti salas, idagtugtog kami. Hey, sino deta? Mabit lang, tao may kuloktan diri daw. Hindi lukat na. Ay, magdayam, Sofia, ken Rafi. Yan bang nga Rabiyo, tata? Gusto tamat. Adan sa kasangiliyo, ken makadisturbo kami. Dahil niya kami masapulyo. Kahit kung makasarita ni Mr. Fernandez. Iniwakwak na manong nami tiri daw, kat sumrek kami apag-isubet nga rumuar ni Annabel, iti silid na kat na matangan na ti amin. Idi ta makitak ni Mr. Fernandez. Sa kukinita ni nanang, agmin minat matda. Timakder ni Mr. Fernandez ket kunana. Sofia? Nagamang mo kayo na. Kumusta kan? Rudy. Ay, agam mo kayo, Mr. Fernandez. Agam mo kami, Cosme. Iso na ito tilalaki nga dinaam mo tong pahalen ti Karina. Dinaam mo ang ilaban ti Karina. Sophia, nagbalinak akatulong da. Pinaramnak ni Rudy. Ing Karina nga ora anyat mapaspasamak kad nakasagana nga mangilaban ti panagayat na kanya. Ngimindi masikugan na kad naamuan di ti parents na nga isu. Ti amati si Kuko. Pinapanahon ta. Di na inggawid ni Rudy gaputap. Sana tinumpal ti Karina. Tilaing kinababaig. Tinagkinalik ko gumna. Ita? Girlfriend ti anak ko? Kaya't mong agawan?
Naggaagaw nga ama. Iyan mo sawan ni Rafi. Kas makita. Carbon copy. Iso ti binaybay ang mga anak. Rafi. Ti agaagaw nga ama. Tinaulpit nga ama. Nuksta. Sikat ti amak. Nga mayat nga mga agaw. Iti babae nga patpatag ko. Rafi, Jack amo. Jack amo nga, aputot ko gayam, ti kayan ayat ni Annabel, nga kahit ko nga tulungan nga agba. Sa kalpasan na. Asawaam kasta. Anak, awanan ti plano ka kasta. Itatanamuak na si kagayam tinabaybayak nga anak. Mr. Fernandez, papa ko na. Ti makderak met manong nami kalbasan na inasidgak. Papa, inarakop ko. Nabayagan nga kaililiw ko nga makitak ti amak. Kaililiw ko nga arakupen nga mariknak met ti arakop na. Anak, sampay nga nala daw ti amin tapno, solnitak na kita nagkurang akin ka. Pakawanan na Sofia. Mabalintamet kay tuloy, ti relasyon ta. Ngayon bas nga ni Annabel, ta asawa kat sika. No mapakawan na, no ikanak ta another chance. Kat damad la Annabel ka ni Rafi, iti agkatuluyan to. Kalpasan nga, mapagraduar ko ida, iti college. Sakti bang pabasa ka na kayo nga do. Ganito, makapagturpos kayon, kinagasawa kayon, da kayon ton ti mangituloy ang mag-manage ti negosyo. Na ipatawid ko ka na kayo. Ay, peso papa. Nanang, asawa na ano ni papa. Madamag ko nga da sakit mo. Nga iso ti bagbaga ni kusbing pangibukbukbukan ti anak ta. Ti pagbambanugan na. Specialist dati ka sa pulan, papa. Siya akong ti baka mo. Pag-asan ka, kanito no, agasan ti sakit mo, kanagsublin ti pintas mo. Suntumutan ti panag-asawa ta. Ma, nang, anya pala turay nyo. Sumumblat kayo matang umarakop. Kaya ni papa. Siyak matang ti mga rakop kaya ni Annabel. Annabel, awanan ti problema ta. Oregat, nada na pasama ka na ta. Maulit to. Anak pala siksikugan nga ro da. Nagturpos ta pa yung muna. Sa tando agkasar. Uwan, tatakos ba eh? Kapi nga tatakos ba ko ng pailang. Ba't tatag ko ng mata na? Dakamot lahin ka ni Annabel. Kaya ni papa, timang pabasa ka na kami. Nga agasawa, da papa, kaya ni nanang, saan ka na kayo? Sikat. Ganoan niya manunemi iti na iplano isut na tungpalan ti amin. Idagraduar kami kini Annabel, nagkalesa kami, kada kami iti manage iti negosyo ni patawid ni papa kada kami. Dakel ti patakder ni papa nga balay mi manunemi iti ongto ti bangkag. Numabayin tuloy ko latamat iti nagtaraken, tadamat ni Tata Sixto manunemi nga kaduwa ka mga saasikaso, ket nagmula ngem adada nga in-concentrate mi iti lang asikaso iti negosyo mi kini Annabel. Nadan kami iti talungan na anong nemi. Kada papa kini mama iti kang runan nga mangkad kadua kada kita apo. Gat ni tatakos mo nga ama ti asawak manong nemi may sa isunang empleyado iti negosyo mi. Dito nga rin ti pagkasalita. Ket salamat, maraming salamat. Thank you iti anos mo nga nangibasa ket sabi ko ma dadaman ni batik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Ito nga tagyaman nga pagaya mo, Rafi iti lawag siya. Thank you, Rafi. Kaya dumala dobliang nga buyaan ito no aldaw, iti at atidog na panakay portray na,
iso na laing ta anusan yung Orion ta ado commercial na. Iti programa tayo. Lagi tinapalabas i-Action Radio DCJ Silawag 12:30 ang ganat alas 2. Norelin Perdido ni Charlene Marcos Besas ni Marina Mawirat. Salamat lagi ni Erlinda Panterosete, Jose Vistago, Felix Caser, kaya ni Erlinda Stabilio. Thank you. Iting kay panagbuya. Orion dak, madamdamalaeng naklabas basit ag breakfast. Sa tayo ito, kikita tayo malayan, iti manong naming a page, iti manong naming a programa. Hinta ita i-replay, best letter of the month of March. Ayan, tsak pa mo no, sino, sa bulik to palang dahil best letter of the month of March. Ayan, tapos kasta, ma-refresh, ti panunod, ti board of judges tayo, tapos no amudan to apilyan, at mo ang moment to apilyan, the best letter of the mid-year 2026. Okay, madamdaman lang, sumliak to. Thank you for watching.